Kani gadega Batisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. UMLA Barim jangka Nong Thamai constituency u Dr. Jemino Mawthoh rengkat ke jing trelang bat ke Meghalaya State Pollution Control Board. Henen kasngi ke artrik ubna risau arjakat pra ulalum da ke jelang yaki Rangbah Shnong jangka Thai Nong Thamai banyatai sani bha kumno banweng ya ke Jingjaboh jangka Wahumkhrah bat ke Shnong hi barakawai. Hakani ke jelang ke balapulong hapo conference hall jangka Power Grade Shnong lawan simenta de ke Rangbah Shnong jangki Shnong baper na ki Thai Nong Thamai banyakran sani kumno banweng ya ke ni ke Jingpang swai hakawa Wahumkhrah kebala sata da ki Jabok jaban kat badang mi kisngi namar ke Jingbom dan ke Jingkit kle jangki pajba nong Shnong ke Shnong hi. Haka jikran bat ke Batisi TV u Dr. Jemino Mawthoh ulairo ya ke Sinjam jangka Kasils Autonomous District Council kebala sim ya ke Sinjam khendat snem menchua banwat ikilat klenti banweng ya ke Jingjaboh hakawa Wahumkhrah. Uba Jemino Mawthoh ulai toro bah hakani ke jingalang kebalalong hennen kesngi Ïathir sani bah lengba ke jingi sim mentalang jangkit nat trekam jangka sarkar jela bakan top nadu katnat water resources katnat urban affair katnat PHE katnat polen bat ki Rangbah Shnong baper abang ia lumlang kumle ngi don kanika jingya selok ke jingya kren iyo cingmut sibun ngitip ke mentaba nakaliang jangka water resources ke perkat ke iba nakaliang jangka urban affairs department ke perkat ke iba nakaliang jangka PHE department ke nakaliang jangka police department bat nakaliang jangka Rangbah Shnong mo kini ki Rangbah Shnong baper ke kiale hakabaide bat kanika jingban khut ya kanika wa bat hakabaide hi bat kajing khut kajing suba jangka Shnong hi barakawai namar kumba pia tip hi mo kanika Wahumkhrah kanika bangila man penon kam man chuai ko andai menta pada kat nang mi kisngi ki por kisnem ni iba kala nang jaklia kan digi bubun la se ki la kwa ban kan randin ro da se ki bubun la se ki la ban ong ba ka man to shu balle ai namar dan mala man le ai ka bai di bagani tin ringa smo pada ni di bandon ka jingkat men kan ladang ia trailang ladang ia wan lang mo da ka jingya sum thu jingmut lang bon ki eke ngila banle di lada ngimle e menta nei kata mut nginang jenjar su nang ni syakwan kila don ki jala kila don ki jakasor mo hari India mementa kila sedang menduna sesimla ki ong la duna ki jakasor kum ka Hyderabad kum ka Delhi ki ong ba by 2020 husnam arjar arpo saduna ha dan jayu di lada ka ja hagani ka jala ka jongi hagani ka sor ka jongi di perkat ngin keno eno ngin hamba keno yala dia kumbo ong kentian mo every little drop makes an ocean mo every little drop makes an ocean tamut maka simen den rei ngin heban kan mauru every little drop makes a dirty ocean katamut ka contribution akabai dia pada ka waste kami ru nangi je iwei pe iwei nong Shnong imde aban keno tang ka sarkar me iki Rangbah Shnong ne iki kedhuan baper in hab man keno shwa yala dia kan ladang imla ban le menta lai pho suppose nem de menta ban ong ba ngin penkala no ikni ha ka simit armit ne ka stayo te ba e de menta ngi hab ban le kini ki concrete plants but pi ka jing thmu ka jonga ka long kom ne ngimde bangi sim lo de ka Wahumkhrah barakawai in sim shwa tang kat tu kat ni ka bentah jonga Wahumkhrah ka balong shani Halor mo kini ka nongra kala palang dia ladang ngila ban achieve hakini ki jaka ngila ban penmi ya ke result ke babiang mo dia kata mud ngila ban ya le lang sikwe ki jaka kan ladang ngila ban le ni kan mentua yu bangin le sikwe ki jaka pi sedang shwa di barin dia ngila la ban le ni ban pen khut ya kini ku ban khanglan ya ku jaklia bagan rung sikani ka wa ban khanglan ya ka Jabok ke jaban mo ka solid waste bukan rung nei bat lada ki nong Shnong hi menta ki yasim menta kata mut kata kadika nuksa wa bahat